Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera. Ongi etorri txaos behin honetara eta beste egunean lortu ondoren kaosaren liderra edo topatzen, joan behar gara beste gauzatze batzuk egitera. Bizitza gehiago, garrantzitsua. Armadura resistentzia minari, bizitza gehiago eta energia gehiago. Bale, pisoak ere eragina dauka. Nadie ezin diot jarri. Jartzeko. Horrela ongioaz. Pasen tiroren gana. Kuitirion teklis. Fortune is with us, Captain. Voss has deciphered the cultists' map and discovered the location of their shrine. The timing could not be better. I have consulted the archives, and the signs point to a propitious time for the Lord of Pestilence. Kessler and his cult will be gathering in the depths to perform their obscene rites. So we ambush the cultists and put them to the sword. Sounds simple enough. Killing the cultists isn't enough, Captain Volin. There will always be weak-willed souls willing to serve the ruinous powers. If we are to break the cult's power, we must also capture Friedrich Kessler, as well as any chaos relics he possesses. Only then will Nuln be free from Nurgle's grasp. Yeah.
Keep your eyes open. They say Era Nurgle. Nahiko gogorra da. Nahi. Argo zen begia. Vengo zorrolan egin. Vale, gontos. Esperak defentzan da.
not yet time. Just a few more. It's not yet time. Gara aurrerantz. Batzen orantza. Vale, joan behar gara ego alderantz. Horra sartu ahal izateko. Batzen aurrera. Vale. Joan beharko gara. Beste alderantz. Bueno, suposatzen joko honetan ere lagunekin jugatu daiteke.
Res, joan bakara, gero. I can't do this right now. I can't do that right now. Vale, bigarrena piztuta. Zer topatzen dugun hor barruan. Nurglerekin badaz. Eskierrak zonaldea polo garbitu dugun lehenago.